Jadi mau lihat mah di hamudo masahudan nami nung mahudani rohani pada dunia satu na hula-hula ka nung nagibelobui na sila din na naisulog ka para dibaga sa yung siya kamu do masahudan nami ba nagari panise di ulog ka dibaga sa sadaryon. Oke, bahasa kami mah turajai do masahudan nami nasi ang matala doho kasi ito. Gabi ba dala horas? Gabi mah dala horas. Muna mah di muna suit nami. Perjuru mah kaduk muna tuduhan sama tiga basai. Jideng gabasana nama ngaliw kahipason tu kelas niroha bilaw saluhna. Nunga marpungi tadi bagasta namarapang na berjulo. Bagas si gonggong nasa pangisina. Bagas pangarapat tua pangasana siya namang taribata. Jalan nunga hudul hita jamak tiar. Setiar matitu panggabian tiar maparorasod di hitaw saluhna. Dia mo suhun namin. Nung abosur kami dinamanan, saga dinamarlokpan, sobu uwas namin, minum air diu-diu na pinaragan mo na yun. Disido tutu gadinan, disido kadona, disida ina, disido ng tabuna, sirsir asimma, konado asomma. Sa di pas-pasuluan kami itong, sa pamurnas may tudagin, saudara may dubuhi, si pasidang panayli may, si panyak palihuli. Hatanin na dua-dua na mandok, sejolo ni nang nanggo asa ni nung dia malalak na dia mau na dia mahatana dia manidok na takas ma suuna yung marbuwa mau lihat dia mah dituhatta mau lihat dia mah nang dihita salutna siap kami kona ni hasuhudon maraga silain lasurhanami diolo yang debata pangiduan nami apana dibaga satikyon Ima dia mataraja dohot inanta soribada dinang roha mamang dohot tamuinang mga dohigokon dohot juju di anak kami apana di bagasat tikyon ilo tutu raja nabi do masahudan nami takas masongon nami dok pemurai tutu dinang bernatapat kita hundul di atas nilai tiar matutu penggabian tiar maparhorasan pasahaton diamat tabar tua debata di anak kami hasuhudon somoni manang dihami saluhutna di bagas namarapan nomor 2 si gonggong nasa pangisinaon ima tutu asal giama pangalapas sangat pangalapas tua mabagasot tujoloan di arion asa hasorakan yang kasorakan di buru maon pacaloan di pasuk-pasuk si anamatta nomor 2 di batang di dok raja inangkin di nambosut tutumangan sagat tutumarlopan ombu uas minuk sitio ay sitio tiyo dorong nami dopan di 2 nomor 2 di batang asal dia matutu tamurnas mai udagik saudara matutu bohi si panitap kana ini mayatok si paniak ko diholi dono nami nama raja nami hata nila tua-tua mana matok titim mana pinopa bodong guys di rumah tuk sama dia si bangana dalam si rumah ndak boleh di masa anak nami baru main nami sadarion saya mata di batama pasahat kon goppa subasuna di nama kasih dan raja inaki dia malakan dia malokna dia mahatana dia malindokna hata di raja nami hata di situ hunida masak kepenadabo nautta hasagat kuni hata di raja nami takas pabuat nami panggabi at horasat do raja nami gabi ma dala horas mula ati bagi duhatta panggabi at horasat do dito sa luhuna ya dia madutu asiro na duhatta digabay ma pasu-pasu na dihamuna di pasu-pasu akan na niulan di tangan muna di basa uma akan na sinakapan ni rohan muna. So dilo na dua-dua doon nami muna na pulima iduluk di tabungan dorma tong dia mo kanauli dijulu-juma dia muna ngaka pas samotan matutu saya kusanggar matu ngapore luwang masatua segabi ma kana dula muna sinur nangaka papanang muna matutu dilo na dua-dua maraput do nauli pardonga do na ringkan siapuk na song na udul syudurna song na mardaran takas matutu itu purba takasan dua kola takas matutu na maduma tumakasama di sana mamora ditakas ni panggabian perolasan ni tutakas mamu marbuah-buah silupun yami raja nami marakung gagana tutu marakung mamora dinamar panakasi raja di bawah sahuta disitap kasi panggabian perhorasan nauk kubuah kami ida tutu sama ni dokter mulai
maraku kolaudin na mardonga do ringgan siap kung mga tutu sa wanda hudul si udur na sa wanda mardalan asa takas matutuju pur ka takas dua koma takas mahina maduma alay ko makasama matutu iyang do na mamora disitakas si banggadia takas si parhorasani kata hononami marajanani apa na di bagasat tikyon marajanani apa na di bagasat tikyon las hanami di pasu-pasu amang tamar tua de mata diulau di anak kami lohot paru main nami boy matutu angka sulit sinur lapidahan gabi di nami ula luju di baktarian di masaha kelap tadi bata di anak kami lohot paru main nami alani do raja nami di padolona sida mak boy para di bagasat tikyon di jongga sida pati bagas boy udi di bala jongga sida bagas di bagat tua di anak kami lohot paru main nami nak pahukunami di bagasor jadi hati raja nami nama mau dibagas sebagai itu do ima anak kami baru lain nami dohot turunat bahwa makan nami dibagas tikyon ima raja nami asa sisa datang yang mahirat walang tamar tua di bata asal dia datang dia anak kami dohot baru lain nami nak sori yang tahu punani di pasu Tuhan datang ditabagan dan diumur dong ahli pasor di leonang kadi akan kolamyo anak si padolo na kong naboy patujulo ni arion akabaru na burjo na kong tujulo ni arion jadi anak na hasil sioloi poda tumowi ma sioloi poda di Tuhan jadi raja nami apa ada di bagasat tikyon siap kami bola di hasuhon asa saja maruhata mana nyakon nasiya tujulo ni arion asa tetong di masuk Tuhan di bagasol asa damon pinasiya raja nami so ni dokon ni dua-duai dulu ni hau bainna raja nami hatu bulan ni sange saya sahat ma'ana nak soloni baru main nami nak kata hukunami tuna sahur badua mama ngopi bagas sebagai diktua di nasidawon horas mana sida jala gabe tujoloan ni arion ima sidangka si bang gabe sidangka si parhorasan sidang pun dimahami raja nami gabe mah jala horas gabe mah jala horas mana kemah di duata nama mau dibagas dobe ilolas liroha di rota sedarion kuna suun nami mulai ate mah nung ngatak kasih dia marbuah jadi ope asal saya tangiang kisah ada pangidok kita tomat terbata anggia tutu di seluruh keluarga nama ngengani doa kasih sorot seluruhnya poras nasi dia nama ngengani pagasor alani suun nami kamu mana mengatur waktu otangan muna sedia ma parjolo la sidok kata apa sahaton ada pasu untuk nasu pasoni mah raja nami jadi masalah horas raja nami nunggu takas dituturi kamu kami bola ni asuhuton ima tutu buat tuhok kami mak napa sahaton angkahatan nauli hatat pagabiak terhorasan mangido tangiak tua mata mertua di bata ima diulaut pada di bagasat sadarion nama mengoti bagas sebagai tua anak kami doa parwai nami nang pahukunani sonomba raja nami dilahurang dobian non boy hitam masih aturan parjono mama toko kata ima siang boru bere dohot ibe bere nami nabadua honan non sahat namuse tuhami namar dongat tubuh nusa tuhami namar dongat tubuh baru basahat kami matuhanu ima siang dongat sahutanami siang mandala dohot nadi kutaon nusinung yan non kumasahat tani ma tu saluhun ima nama kaholongi hani ima boru ale-ale ni anak ngani dohot baru main nani ale-ale sewori manak bariban nani nama ngalak boru berjahitan dohot nama ngalak boru sitorus nusiko panolak ka nama kaholongi ima si anak kapunguan punguan dari hutan ni ima anak ngamyon baru behubasahat tani ma tu rajai hula-hulai parjolo ma ima siang hula-hulanani na siang kijang matabay raja nami siap bonanyari ma nusidung yan no hubasahat tani ma tuwona tulang nusidungi tu tulang rorobot nusidung tulang rorobot hubasahat tani ma tu rajai tulang nani sitorus baru yan no hubasahat tani ma tu rajai hula-hulai pajahitan ima raja nami na boy hugor kahami Menurut ngadong naik setekan pada si hurangan. Bukan hatami itu raja tuturi hamu hami raja nami. Nunga tutur be di bain burasu nani pari perdalannya karakter. Nakening di
Dok, kerajaan di Sultani, perjul seburu mua deh. Olo. Satu beri, lagi madu, kamu baru itu hanya deh. Olo. Gawe jalan horas, terus marwata mah. Jadi, jadi yang nopek di tulang kami dohot gula-gula nani. Terus pahamu raja nami dengan Papua kata Daudi Nadim jadi ima gula-gula nani penjahitan tulang kami situ terus. Ima, jangan waktu lah. Lalu